Abdul Wahab summa ila Baba Imam Syafi'i summa ila Abu wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa liqadai hajatina hajatikum min khairan dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح Bapak Muhammad Ali, ثم إلى روح المرحومة Ibu Tuti Trismiyati, ثم إلى روح Bapak Dul, ثم إلى روح Bapak Ahmad, ثم إلى روح Bapak Ahmad Lab, ثم إلى روح Ibu Sani, ثم إلى روح Ibu Nasya, ثم إلى روح Ibu Rabidi, ثم إلى روح Ibu Salihah, ثم إلى روح Ibu Kati, ثم إلى روح Ibu Kaya, ثم إلى روح Bapak Sumardi, ثم إلى روح Bapak Yasir, ثم إلى روح Bapak Kasimun, ثم إلى روح Bapak Dasirun, ثم إلى روح Bapak Ihsan, ثم إلى روح Bapak Sutikno, ثم إلى روح Muhammad Slamet, ثم إلى روح Bapak Marzuki Aziz, ثم إلى روح Bapak Nasta'in, ثم إلى روح Bapak Supardi, ثم إلى روح Ibu Khadijah, ثم إلى روح Ibu Rumila, ثم إلى روح Bapak Sumardi, summa ila ruhi Bapak Bah, summa ila ruhi Ibu Admira, summa ila ruhi Ibu Nani Haryaningsih wa usulihim wa furuhim wa qarabati man intamma ilaihim wa liqadai hajatina hajatikum min khairan dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa lakum wa liqadai hajatina hajatikum min khairan dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Bapak Haji Abdurrahman Hasim, summa ila ruhi Haji Safia Mahfuz, summa ila ruhi Bapak Jazuli, summa ila ruhi Haji Abdul Adim, summa ila ruhi Bapak Abdul Hamid, summa ila ruhi Bapak Hadis, summa ila ruhi Bapak Kasri, summa ila ruhi Bapak Siddiq, summa ila ruhi Haji Munir, summa ila ruhi Ibu Srikana, summa ila ruhi Ibu Marsia, summa ila ruhi summa ila ruhi Ibu Fatihah, summa ila ruhi Ibu Sriyasi, summa ila ruhi Ibu Maryadi, summa ila ruhi Ibu Yatimah, summa ila ruhi Fatimah, summa ila ruhi Ibu Marhamah, summa ila ruhi Bapak Jaya Mulyadi, summa ila ruhi Bapak Abdul Karim, summa ila ruhi Bapak Lastari, summa ila ruhi Bapak Sikin, summa ila ruhi Adik Sudarsono, summa ila ruhi Ibu Halimah, summa ila ruhi Ibu Srikana, summa ila ruhi Ibu Lasya, summa ila ruhi Bapak Karim, summa ila ruhi Bapak Tukimin, summa ila ruhi Bapak Sarto, summa ila ruhi Bapak Sadri, summa ila ruhi Bapak Kasiman, summa ila ruhi Bapak Misli, summa ila ruhi Bapak Rakimin, summa ila ruhi Bapak Sodikin, summa ila ruhi Muhammad Ukasa, summa ila ruhi Ibu Salama, summa ila ruhi Ibu Sabwa, summa ila ruhi Ibu Sabla, summa ila ruhi Ibu Nem, summa ila ruhi Ibu Ngatmi, summa ila ruhi Ibu Husna, summa ila ruhi Bapak Abdul Latif, summa ila ruhi Bapak Abdul Rahim, summa ila ruhi Bapak Abdul Hadi, summa ila ruhi Ibu Kanima, summa ila ruhi Ibu Kasminten, summa ila ruhi Ibu Musrifa, summa ila ruhi Ibu Lili wa usulihim wa furuhim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li ruhi Bapak Siddiq wa khususan ila ruhi Bapak Muhasik, summa ila ruhi Bapak Hasan Bisri, summa ila ruhi Abdul Usman, summa ila ruhi Abdul Rahim, summa ila ruhi Muhammad Yusuf, summa ila ruhi Ananda Muhammad Nur Zaini, summa ila ruhi Ibu Khafifah, summa ila ruhi Ibu Musana, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Ibu Ina Zuraida, summa ila ruhi Ibu Nur Hayati, summa ila ruhi Ibu Siti Maimunah, summa ila ruhi Ibu Udhiyah, summa ila ruhi Bapak Misri, summa ila ruhi Bapak Haji Darman, summa ila ruhi Bapak Abdurrahim, summa ila ruhi Ibu Kasiyati, summa ila ruhi Haja Baiyah, summa ila ruhi Ibu Naning, summa ila ruhi Adik Khulyati, summa ila ruhi Adik Mutia, summa ila ruhi Bapak Misra, summa ila ruhi Bapak Mulyono, summa ila ruhi Bapak Mudianto, summa ila ruhi Bapak Burham,
summa ila ruhi Bapak Mahfud, summa ila ruhi almarhumah Ibu Halimah, summa ila ruhi almarhumah Ibu Misna, summa ila ruhi Mbak Sulastri, summa ila ruhi Haji Ibrahim, summa ila ruhi Haji Kamsir, summa ila ruhi Haji Musyarakah, summa ila ruhi Hajjah Khadijah, summa ila ruhi Hajjah Nuraini, summa ila ruhi Ibu Fatimah, summa ila ruhi Ki Basari Alwi, summa ila ruhi Bapak Sambali, summa ila ruhi Bapak Serani, summa ila ruhi Bapak Sukir, summa ila ruhi Bapak Sukril, summa ila ruhi Bapak Sukman, summa ila ruhi Bapak Munasik, summa ila ruhi Bapak Hafid, summa ila ruhi Ibu Subia, summa ila ruhi Ibu Sania, summa ila ruhi Ibu Subini, summa ila ruhi Ibu Jaima, summa ila ruhi Ibu Musrifa, summa ila ruhi Ibu Qiyamah, summa ila ruhi Ibu Tausima, summa ila ruhi Bapak Saim, summa ila ruhi Bapak Salim, summa ila ruhi Bapak Kandek, summa ila ruhi Bapak Nurali, summa ila ruhi Anak Kasan Husain, summa ila ruhi Ibu Siama, summa ila ruhi Ibu Ningpi, summa ila ruhi Ibu Riyatun, summa ila ruhi Ibu Sabura, summa ila ruhi Ibu Muslimah, summa ila ruhi Ibu Kartini wa usulihim wa furu'ihim wa qarbati man tamma ilaihim wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Bapak Mahmud, summa ila ruhi Bapak Sabi, summa ila ruhi Bapak Paiman, summa ila ruhi Ibu Safalin, summa ila ruhi Mbak Salma, summa ila ruhi Mbak Yat, summa ila ruhi Mbak Yatnan, summa ila ruhi Mbak Manira, summa ila ruhi Ki Haji Murtaji, summa ila ruhi Ki Khalil, summa ila ruhi Bapak Mulut, summa ila ruhi Bapak Arum, summa ila ruhi Mbak Raumi, summa ila ruhi Mbak Admin, summa ila ruhi Mbak Satama, summa ila ruhi Ibu Musri'ah, summa ila ruhi Bapak Mujib, summa ila ruhi Bapak Sukarman, summa ila ruhi Bapak Huri, summa ila ruhi Bapak Khadari, summa ila ruhi Bapak Yunus, summa ila ruhi Ibu Mujna, summa ila ruhi Ibu Sri Lestari, summa ila ruhi Ibu Subi, summa ila ruhi Ibu Rida Kuswa Arinda, summa ila ruhi Ibu Sri Irawati, summa ila ruhi Bapak Saifi, summa ila ruhi Bapak Arjo, summa ila ruhi Bapak Abdul Karim, summa ila ruhi Bapak Haryono, summa ila ruhi Taslim Samin, summa ila ruhi Ananda Beri, summa ila ruhi Ibu Sudina, summa ila ruhi Ibu Dawama, summa ila ruhi Ibu Yasufa, summa ila ruhi Mbak Karatun, summa ila ruhi Mbak Anjar, summa ila ruhi Haji Afandi, summa ila ruhi Haja Halima, summa ila ruhi Mbak Arum, summa ila ruhi Mbak Rais, summa ila ruhi Mbak Biya, summa ila ruhi Mbak Munia, summa ila ruhi Mbak Saleha, summa ila ruhi Mbak Yakub wa usulihim wa furu'ihim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Bapak Sedasir, summa ila ruhi Bapak Ramalan, summa ila ruhi Ibu Darti, summa ila ruhi Ibu Patun, summa ila ruhi Ibu Asmi, summa ila ruhi Ibu Astinawatiyah, summa ila ruhi Bapak Maridi, summa ila ruhi Bapak Kiman, summa ila ruhi Bapak Ahmad, summa ila ruhi Bapak Karso, summa ila ruhi Mbak Kusen, summa ila ruhi Ibu Syarafa, summa ila ruhi Ibu Kasmi, summa ila ruhi Adik Baitun, summa ila ruhi Bapak Rianto, summa ila ruhi Bapak Ridwan, summa ila ruhi Bapak Miskun, summa ila ruhi Bapak Supatman, summa ila ruhi Bapak Tamu, summa ila ruhi Bapak Siman, summa ila ruhi Mas Yudi Kusnanto, summa ila ruhi Adik Nani Purwanti, summa ila ruhi Ibu summa ila ruhi Ibu Saroja, summa ila ruhi Ibu Sajaro, summa ila ruhi Ibu Katama, summa ila ruhi Ibu Siti. Summa ila ruhi Ibu Mistiani, summa ila ruhi Ibu Riyami, summa ila ruhi Bapak Purnama, summa ila ruhi Haji Muhammad Imam Fadli, summa ila ruhi Bapak Sutomo, summa ila ruhi Bapak Sambang, summa ila ruhi Bapak Trisman, summa ila ruhi Ibu Suwati, summa ila ruhi Ibu Tawila, summa ila ruhi Adik Lili Lutfia,
summa ila Bapak Andi Arianto, summa ila Bapak Marwoto, summa ila Bapak Asmu'i, summa ila Bapak Sakiman, summa ila Bapak Suyitno, summa ila Yai Sadli, summa ila Yai Raiman, summa ila Ibu Pawan, summa ila Ibu Safiyah, summa ila Ibu Nurhayati, summa ila Ibu Suyati, summa ila Ibu Sanifa, summa ila Ibu Thayyibah, summa ila Mbak Wasi'ah wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nitama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa ila ruhi Bapak Siddiq, summa ila ruhi Bapak Lasno, summa ila ruhi Bapak Warjo, summa ila ruhi Bapak Anwar Sanusi, summa ila ruhi Bapak Atim, summa ila ruhi Bapak Kuntoro, summa ila ruhi Bapak Tarif, summa ila ruhi Bapak Ronggo, summa ila ruhi Ibu Lasmini, summa ila ruhi Ibu Taslima, summa ila ruhi Ibu Saif, summa ila ruhi Ibu Saifa, summa ila ruhi Ibu Jumaiyah, summa ila ruhi Ibu Suwarti, summa ila ruhi Ibu Riana, summa ila ruhi Ibu Sumiati, summa ila ruhi Ibu Sukati, summa ila ruhi Bapak Sujono, summa ila ruhi Bapak Kabul, summa ila ruhi Bapak Sukirno, summa ila ruhi Bapak Matrawi, summa ila ruhi Bapak Soleh, summa ila ruhi Bapak Dermo, summa ila ruhi Bapak Mansur, summa ila ruhi Bapak Husnan, summa ila ruhi Bapak Manan, summa ila ruhi Bapak Warjo, summa ila ruhi Bapak Tasrif, summa ila ruhi Ibu Sakinah, summa ila ruhi Ibu Baria, summa ila ruhi Ibu Supina, summa ila ruhi Ibu Saniba, summa ila ruhi Ibu Rupiah, summa ila ruhi Ibu Satena, summa ila ruhi Ibu Kina, summa ila ruhi Ibu Dia, summa ila ruhi Mbak Kasmira, summa ila ruhi Bapak Juryono, summa ila ruhi Bapak Suparman, summa ila ruhi Bapak Yusuf, summa ila ruhi Bapak Ahmad Junaidi, summa ila ruhi Bapak Abdul Kafi, summa ila ruhi Bapak Asnan, summa ila ruhi Bapak Aswari, summa ila ruhi Mbak Sarti, summa ila ruhi Mbak Mahlar, summa ila ruhi Ibu Sutiana, summa ila ruhi Mbak Kapsa, summa ila ruhi Mbak Asifani, summa ila ruhi Haji Mustaji, summa ila ruhi Usman Afandi, summa ila ruhi Misbahul Arifin, summa ila ruhi Haji Anwar Tohari, summa ila ruhi Haja Munifa, summa ila ruhi Haji Ilyas, summa ila ruhi Haja Maimuna, summa ila ruhi Haja Khadijah, summa ila ruhi Bapak Kasdanun, summa ila ruhi Bapak Bronto, summa ila ruhi Bapak Admari, summa ila ruhi Bapak Sayin, summa ila ruhi Bapak Atim Bukri, summa ila ruhi Bapak Barido, summa ila ruhi Bapak Saihu, summa ila ruhi Ibu Siyama, summa ila ruhi Ibu Tarsia, summa ila ruhi Ibu Jamma, summa ila ruhi Ibu Kasiatin, summa ila ruhi Ibu Diana, summa ila ruhi Ibu Ayu Hatiningsi, summa ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Ibu Semi, summa ila ruhi Ibu Anissa, summa ila ruhi Ibu Indah Lestari wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. لنا ولكم لقضاء حاجاتنا حاجاتكم من خيران الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila ruhi Bapak Atim Effendi, summa ila ruhi Bapak Baiman, summa ila ruhi Bapak Barto, summa ila ruhi Bapak Zainal Abidin, summa ila ruhi Bapak Saifi Nur, summa ila ruhi Bapak Safi'in Nur, summa ila ruhi Bapak Nur Rahim, summa ila ruhi Bapak Hasdami, summa ila ruhi Ibu Fatihah, summa ila ruhi Ibu Rubiah, summa ila ruhi Ibu Fatimah, summa ila ruhi Ibu Khadijah, summa ila ruhi Ibu Nurifa, summa ila ruhi Ibu Warinten, summa ila ruhi Ibu Tawiyah, summa ila ruhi Ibu Nurbaiti, summa ila ruhi Bapak Soleh, summa ila ruhi Bapak Buhari, summa ila ruhi Bapak Imam, summa ila ruhi Bapak Mulyono, summa ila ruhi Bapak Rohin, summa ila ruhi Ibu Atin, summa ila ruhi Ibu Suhartini, summa ila ruhi Ibu Miatun, summa ila ruhi Ibu Siti Ramlah, summa ila ruhi Ibu Nasiyati, summa ila ruhi Bapak Salim, summa ila ruhi Ibu Nasya, summa ila ruhi Haji Soleh, summa ila ruhi Mbak Sriya, summa ila ruhi Mbak Denok, summa ila ruhi Mbak Tosari,
summa ila ruhi Bapak Slamet, summa ila ruhi Bapak Haji Abdullah, summa ila ruhi Bapak Safrai, summa ila ruhi Bapak Abdul Rahim, summa ila ruhi Bapak Muhammad Rifai, summa ila ruhi Bapak Nur Wahyu Hidayat, summa ila ruhi Bapak Hasan, summa ila ruhi Bapak Ismail, summa ila ruhi Ibu Lasmina, summa ila ruhi Ibu Nurul Aini, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Bapak Yasin, summa ila ruhi Bapak Sanubari, summa ila ruhi Bapak Saiful, summa ila ruhi Bapak Mulyadi, summa ila ruhi Ibu Sawiyah, summa ila ruhi Ibu Ponia, summa ila ruhi Ibu Habsah, summa ila ruhi anak Yasmi wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Bapak Suparman, summa ila ruhi Muhammad Krishna Raditya, summa ila ruhi Bapak Hamim, summa ila ruhi Bapak Saman, summa ila ruhi Ibu Riyati, summa ila ruhi Bapak Ali Wafa, summa ila ruhi Bapak Haji Muhammad Tahir, summa ila ruhi walidina wa walidikum wa ambatina ambatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Bapak Husain, summa ila ruhi Bapak Rokati, summa ila ruhi Bapak Manu, summa ila ruhi Ibu Asia, summa ila ruhi Ibu Kasniwati, summa ila ruhi Ibu Kasih, summa ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Ibu Sulastri, summa ila ruhi Ibu Salihatin, summa ila ruhi Bapak Arjo, summa ila ruhi Bapak Gunadi, summa ila ruhi Bapak Haryono, summa ila ruhi Ibu Sutina, summa ila ruhi Ibu Wakiyam, summa ila ruhi Ibu Dawama, summa ila ruhi Mbak Karatun, summa ila ruhi Mbak Taslim Samin, summa ila ruhi Ibu Wakina, summa ila ruhi Mbak Anjar, summa ila ruhi Bapak Darif, summa ila ruhi Bapak Abdul Rahim, summa ila ruhi Mbak Joyo, summa ila ruhi Bu Hartuti, summa ila ruhi Ibu Hasanah, summa ila ruhi Ibu Liasih, summa ila ruhi Ibu Rukayah, summa ila ruhi Bapak Salim, summa ila ruhi Ibu Kasyani, summa ila ruhi Bapak Duhan, summa ila ruhi Ibu Humayyah, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Bapak Arifin, summa ila ruhi Bapak Edi Mulyono, summa ila ruhi Bapak Saleh, summa ila ruhi Bapak Iman Sah, summa ila ruhi Bapak Arjo, summa ila ruhi Bapak Wari, summa ila ruhi Ibu Karsia, summa ila ruhi Ibu Kasminton, summa ila ruhi Ibu Tutik, summa ila ruhi Ibu Dawama, summa ila ruhi Ibu Sutina, summa ila ruhi Ida Yulianti wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nintamma ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Bapak Nur Hakim, summa ila ruhi Haji Ahmad Atmari, summa ila ruhi Bapak Sumati, summa ila ruhi Bapak Sumo, summa ila ruhi Bapak Woso, summa ila ruhi Bapak Warta, summa ila ruhi Haji Tohir, summa ila ruhi Ibu Kusnaini, summa ila ruhi Ibu Sri Maryam, summa ila ruhi Ibu Mauna, summa ila ruhi Ibu Nurifa, summa ila ruhi Farida, summa ila ruhi Ibu Cantik, summa ila ruhi Ibu Sulastri, summa ila ruhi Ibu Tri Martini, summa ila ruhi Bapak, summa ila ruhi Aba Muhammad Syafi'i, summa ila ruhi Aba Muhammad Ubaidillah, summa ila ruhi Aba Ja'far, summa ila ruhi Bambang Hermanto, summa ila ruhi Pak Riman, summa ila ruhi Pak Rukilani Mail, summa ila ruhi Mbok Nawati, summa ila ruhi terus, summa ila ruhi Pak Manan, summa ila ruhi Ibu Darmi, summa ila ruhi Pak Sarto, summa ila ruhi Pak Tamin, summa ila ruhi Pak Tariman, summa ila ruhi Pak summa ila ruhi Pak Sumanu, summa ila ruhi Pak Bun, summa ila ruhi Mbok Asi, summa ila ruhi Mbok Jumira, summa ila ruhi Mbok Mistin, summa ila ruhi Slamet, summa ila ruhi Agus Setiawan, summa ila ruhi Pak Kusni,
summa ila ruhi Bapak Mulyono, summa ila ruhi Bapak Hasim, summa ila ruhi Bapak Sumian, summa ila ruhi Bapak Ali Dirjo, summa ila ruhi Bapak Usman, summa ila ruhi Rudi Cahyono, summa ila ruhi Ibu Sumiati, summa ila ruhi Ibu, summa ila ruhi Ibu Mira, summa ila ruhi Ibu Eni Nurmiati, summa ila ruhi anak, summa ila ruhi anak Siti Fatimah, summa ila ruhi anak Suparto wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim man intamma ilaihim, summa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wal hadirat wa liqada'i hajatina hajatikum min khairani dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngaturi kagem tiyang jaler monggo pinarak teng musala dipun penuhi riyin baru monggo teng Jawi niki tasik kosong monggo ngaturi tiyang jaler ingkang wonten teng Jawi katuran pinarak teng Lebet monggo saya melebet monggo pinarak monggo pinarak katuran ingkang wonten teras monggo pinarak monggo katuran pinarak katuran teng Lebet kosong monggo katuran pinarak teng Lebet monggo amin monggo pinarak ngoten monggo pinarak saya melebet monggo taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yasin jenengan beto sak jagang langsung Yasin langsung. تقبل منا ومنك كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل ونخل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولنشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون فما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. نوينا ذكرا تقرب إلى الله عز وجل أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله برحمته وكرمه من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن. اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين لروح مربي أرواحنا وقلوبنا حضرة الشيخ وسلي سري ثم إلى روحك من ابنك أجابت الكريم ووصلي وفري وقربات من دم إلى روح ثم إلى روح سيد الوالد سيد حسن الحاج وزوجاته ووصولهما وفرهما وقربات من دم إليهما ثم إلى روح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من خيران الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, ingkang hadir wonten teng majelis haul menika. Inggih menika insyaallah niki sampun di tengah-tengah perjalanan Kiai Haji Muhibbullah Khalil saking Bajaran, ingkang kawula mulyakaken Ustadz Supeno, Ustadz Sunoto kalian sedaya asatid lintune ingkang hadir wonten teng majelis menika ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kawula hormati pejabat lingkungan Nganglang ingkang hadir, ingkang kawula hormati sedaya undangan, ingkang kawula hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten tenggone injing menika kita sedaya dikempalaken wonten tenggone majelis ingkang sae. Inggih menika majelis ketika kita sedaya ngimut ngiling tiang ingkang sae, mongko teng ngriku rahmati Gusti Allah mudhun di tengah-tengah kita ingkang dipun aturaken dening Sufyan bin Uyainah inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Mugi-mugi kehadiran kita sedaya wonten teng nggone majelis ingkang sae menika dadi tambahi mahabbah kita sedaya teng nggone kaum sholihin. Ing akhire kita sedaya mboten medal saking dalan kaum sholihin ingkang sampun didamelaken kagem kita sedaya meskipun niku qadaman ala qadamin. Lan alhamdulillah kita sedaya saged nderekaken siar agama Gusti Allah kelawan peringatan menika. Mugi-mugi rawuh kita sedaya menika dadi tambah ibadah kagem kita sedaya sing diterami wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam muga-muga kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt wonten kesempatan ingkang sae menika
Kawula selaku khadim wonten tenggone majelis BTT ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza dumateng panjenengan sami atas kehadiran panjenengan sedaya wonten tenggone majelis menika. Muga-muga majelis kalian madrasah kalian musholla kalian ingkang ditempati panjenengan menika mbetoh barokah manfaat kagem kula kalih kagem majelis kalih kagem sedaya santri-santri ingkang ta'lim wa ta'allum wonten tenggone menika madrasah. Muga-muga barokah panjenengan sami tiang-tiang ingkang wonten tenggone majelis menika nyang Gusti Allah diparingi sehat wal afiat panjang umur fi taatillah. Santri-santri ingkang ngaos wonten tenggone madrasah menika nyang Gusti Allah diwehi kerasan diwehi manfaat ilmune ana di donya ngantos wonten tenggone akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Matur suwun sanget dumateng panjenengan sami khususi donatur kalian sedaya derek-derek lan tanggi-tanggi teparuh atas sumbangsi panjenengan sami dalam terselenggaranya haul menika. Berkat bantuan panjenengan sami baik arupi tenaga maupun donya brana maupun pikiran lan donga ing akhiri acara haul menika terselenggara. Atas nama khadim wonten tenggone majelis menika kawula ngaturaken dumateng panjenengan sami jazakumullah khairan katsira fi sa'adati dunya wal akhirah. Mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya dibales wonten donya lan dibales wonten tenggone akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping 3 dalem matur dumateng panjenengan sami bahwasannya acara wonten tenggone majelis menika terselenggara setahun 3 kali. Inggih menika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadaaken sakbadane Maulid umum. Berarti sakbadane tanggal 12 kok wonten dinten Ahad menika Maulid wonten tenggone majelis. Lan haul Kiai Munib bin Kiai Haji Abdul Karim kalian Sayyidil Walid lan almarhumin almarhumat saking jamaah majelis niku diadakan wonten tenggone minggu terakhir saking bulan Jumadil Akhir. Ingkang tutupan insyaallah menika sampun kepanggih wonten tenggone tanggal 11 Maret. Nah niki tutupan sing boten mantun subuh. Keranten alhamdulillah jariyai panjenengan menika sampun rupa gedung madrasah. Sakbadane panjenengan jariyah kagem pembangunan mushola akhirnya merembet tenggone gedung madrasah. Menika keranten wonten haflai saking santri-santri ingkang ta'lim wa ta'allum wonten tenggone madrasah menika. Kali guru-guru menika rapat kala winginane insyaallah disarengaken dados ketika tutupan insyaallah mangki digabung dados tunggal wonten tanggal 11 Maret Sabtu malam Ahad insyaallah ingkang badhe rawuh Syarifah Ifadatul Hasanah Sekaf. Nggih mugi-mugi kita saya tansah pinaringan panjang umur dalam keadaan sehat dalam keadaan taat dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saklajengipun niki matur kali nenggo Gus wonten tenggone perjalanan nggih pengumuman lah istilahnya. Matur suwun teng sebelah musholah niki kidul mergi niki wonten tanah ingkang sampun dipun wakofaken kagem pembangunan madrasah. Pangestuni panjenengan sedaya keranten niki sing hadir lebih teko wong 40. Yakino ketika wong sing hadir niku 40 salah sijine ana waline Gusti Allah.
entah niku masyhur entah niku mastur, diyakini muga-muga saged ndadekno ijabahe donga. Niki lebih wong 40. Pangestune panjenengan sami saged dibangun gedung madrasah wonten kidule musholah menika ngadhep ngetan. Namung nuwun sewu pun bangunan tok nggih. Mungkin sing dipikir bangunane lah panjenengan mboten nyantrekno anak putune kan nggih sami mawon ana bangunane tapi gano santrine. Dadosi matur dumateng panjenengan sami monggo putra wayahe panjenengan saged dititipaken tenggone Madrasah Hidayatul Mubtadiin ingkang kegiatan ngaosih niku ba'dal maghrib niku Al-Qur'an, ba'dal isya niku kitabe. Insyaallah mulai Syawal ingkang badhe ndugi niki alhamdulillah guru-guru sampun sepalih perjalanan mengikuti bimbingan metode MQ inggih menika Madrasah Quran. Insyaallah mangke Syawal niku badhe dibika program baru saking Hidayatul Mubtadiin inggih menika Madrasah Quran Hidayatul Mubtadiin yang dipersiapkan mulai dini, mulai usia PAUD. Dadosi barangkali mangke panjenengan wonten yuga utawi putu umur 4 tahun utawa 5 tahun badhe di ngajakaken monggo kegiatan wonten tenggone Hidayatul Mubtadiin menika inggih menika ba'da salat maghrib. Ba'da salat maghrib mantun ngoten isya berjamaah, mantun ngoten dilanjutaken kalian ngaos kitabe inggih menika madini madrasah diniyai. Mangke sekitar jam 8 napa jam 8:15 niku rampung. Pangestune panjenengan sami didongaaken muga-muga jariyahe panjenengan sedaya menika baik sing arupi musholah maupun madrasah menika lestari ngantos dinten kiamat ing akhire kita sedaya niki oleh ganjaran sing ganjaran makya kita sedaya niki pun sedo mboten putus karena jare Kanjeng Nabi idama tabnu adama ing qata amalu illa min salasin, diantarane shadaqatin jariyatin. Lah ketika panjenengan sampun membantu tenggone bangunan menika jenengan ana kesempatan tenggeriku kan shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin. Iso sedekah jariyah ya kudu iso nyetak anak menika dadi anak sing soleh solihah. Apa maning kita sedaya iso mulang anake dhewe meskipun niku bacaan Fatihah telu-telune te oleh kabeh. Sedekah jariyah ya ana, mulang ya ana, terus mantun ngoten anak soleh nggih wonten. Seandainya kita sedaya niki sowan teng ngersane Gusti Allah dalam kategori sedo, berarti kita sedaya telu saking ganjaran menika angsal sedaya. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten kesempatan ingkang saya menika ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum, ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhibbullah Khalil saking Pajaran. Alhamdulillah panjenenganipun Kiai Haji Muhibbullah Khalil sampun rawuh saking kaula
nyekapi pematur menawi wonten salah lepatipun kawula nyuwun agungipun pangapunten lan kula matur suwun sanget dumateng panjenengan sami atas bantuan panjenengan sedaya arupi napa kemawon atas terselenggaranya menika kegiatan keagamaan ingkang wonten tenggone Majelis Taklim PTT kalian wonten tenggone Madrasah Hidayatul Muhtadiin. Kawula selaku khadim wonten tenggone majelis ngaturaken sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah balas kesaenan kagem panjenengan wonten donya ngantos wonten tenggone akhirat. Hakadha minni akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, saklajengipun acara ingkang akhir inggih menika mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Pajaran lan mangke dipun tutup kalian doa dumateng beliau. Waktu lan tempat kawula aturaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. حضرات الأجلاء علمائنا الكرماء para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid sedaya ingkang hadir ingkang tansah kawula ajeng-ajeng barokahipun lan kita dongaaken mugi-mugi para kiai, para masyayikh, para asatid wabil khusus Al Ustaz Zainal ugi sedaya para kiai dipun paringi panjang umur, sehat wal afiyah saged membimbing kita sedaya menuju mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi majelis PTT dipun dadosaken majelis ingkang barokah istiqomah ila yaumil qiyamah insyaallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya. Amin Allahumma amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang penuh keberkahan, insyaallah kita tidak bubar dari majelis kecuali apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita, maksud tujuan kita semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Khususipun ingkang dipun holi wonten ing injang menika al Kiai Haji Munib, Kiai Haji sinten? Kiai Haji Khazin. Mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah insyaallah diaku santri ning donya akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, tidak ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih indah, yang lebih berharga daripada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka bisa tertawa akan tetapi hati mereka tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena harta mereka, uang mereka, jabatan mereka tidak mampu akan membeli kebahagiaan. Walastu ara sa'adata jam'a malin walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu. Aku tidak pernah menyaksikan mereka orang yang bahagia karena menumpuk-numpuk harta. Bahkan mereka orang yang kaya raya sumpeke tambah akeh. Pusing kono pusing gini. Semakin kathah dunia ini, semakin numpuk harta ini, bukan semakin tenang, semakin gelisah. Walakin at-taqiyya huwas sa'idu, akan tetapi aku melihat orang yang bahagia terdapat pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arad dunya liman hiya fi yadayhi humuman kullama kathurat ladaihi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan setiap kali orang bertambah hartanya, pasti akan bertambah humuman sumpeki. Susah ini mesti bertambah. Sing duwe sepeda motor sumpeke mboten sami kali sing gak ada mobil. Pajeke luwih larang mobil, ebane luwih kathah mobil papat musuh loro. Ngene mboten? Sing duwe mobil setunggal mboten sami sumpeke kali sing gak ada mobil kali. Terus demikian semakin banyak pula humuman sumpeke susahe di jero ati. Ojo sampean ngomong lek duwe bojo loro seneng jare sapa takokno, sumpek. Tukaran tok, Pak. Nggih Bu, nggih. Lah kula kayak cuma nyuntunno. Ojo sampean duwe asumsi pikiran waduh enak lek duwe bojo loro, enak bojo telu. Sitok ae wis sampai medeng ndase. Ndak mampu wis. Lek dudu mampu, lek ndak mampu ojo coba-coba. Krana kebahagiaan dudu ana nek niku. Kebahagiaan niku nek jero ati, duduk pole sugih, duduk pole jabatan, kedudukan. Napa niku ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tiang niki bertambah bertakwa, semakin bertakwa, maka semakin akan bahagia hati ini, bahagia seneng di dunya, pasti seneng di akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, nah majelis niki adalah majelis untuk kita menambah ketakwaan, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Nek tiang niki seneng hadir majelis ingkang sae, kumpul kali tiang ingkang sae, insyaallah tambah imani, tambah ketakwaan. Amin Allahumma. Niki sing dugi niki Pak, mulai mari subuh, dak ono sing rasan-rasan niki. Ngene mboten? Ya rodok mangcik suwe nek yai ini sing ade teko iki. Niki mulai mang subuh sing diwaca Yasin, tahlil, doa, zikir dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, pasti ketakwaan akan bertambah, keimanan akan semakin kuat. Napa apa lain dugi kula lan panjenengan niki nggo iman niki. Nek wong ndak kuat imane ndak kira teko, Pak. Sapa kate teko majelis pengajian tangi turu nih lek dudu wong kuat imani. Enak-enak turu niki kok. Weh nak turu ya meten niki. Mangkane turu mari sembayang subuh niki makruh hukume. Ndak kira sugih sampean. Lamono sugih tambah sumpek. Wong pancen oleh utang kabeh, kreditan kabeh sing ngono iku. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-subhatu tamna'ur rizq. Orang yang tidur setelah sholat subuh tamna'ur rizqah, akan mencegah daripada rizki. Rizki niki tutu harta benda. Rizki niki tutu yang kita mungkin kita membayangkan kendaraan, jabatan dan lain sebagainya. Rizki niki saged ilmu. Podo-podo digolek saniki. Rizki niki kesehatan. Sampeyan gelem sugih tapi loro-loron. Ya kaya apa sugih loro-loron? Montori wake tapi saben numpak periksa kontrol berobat. Lek reken tuku ambulan sampean. Tapi lek sehat badane, sehat awake, isu
lodeh, zuhur rawon, asar bakso, marisa iki yang kemolen niku Pak, berarti Pak dipangan kabeh niku krana sehat. Nah nek awak kula sampeyan niki butuh stamina, awak kula panjenengan butuh olahraga untuk supaya menjaga kesehatan, maka ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala, keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala ojo sampai berkurang. Nek ndak iso bertambah, minimal ojo sampai berkurang. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, tiang sing dugi teng majelis niki insyaallah ketakwaane bakal ditambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah sak walike tiang niki nek kumpule ambek wong sing ndak bener, kelakuane ndak bener, omongane ndak bener, tutup barang mboten mungkin. Manjalas janas waman sohab sahab, barang siapa yang berkumpul dia akan sejenis. Barang siapa yang berteman, barang siapa yang bersahabat akan tertarik mereka dengan sahabatnya. Nek kumpul ambek wong sing ahli sholawat, dzikir, yasin, tahlil, delok pisan. Tapi nek kumpule maaf naudzubillah pecandu ganja, pecandu khamr, pecandu narkoba, penzina, penjudi. Gini ki wis ndak ado teko niki wong niki. Sampe ndak percaya, lek ndak percaya, lek wong kumpul niki apa jare wong sing dikumpuli. Engko nek ana wong ndak pati waras, stres, sampeyan ojo mudo. King melok terus. Ngeronya melok ngeronya. Ngalor maning sampeyan melok-melok tok, mesti jare wong iki kanca, iki padha gendeng iki. Soale wong gendeng ndak kira kumpul mbek wong waras ndak kira. Makanya perkumpulan koyo ngeten iki lek dilazimi, lek diistiqomahi, insyaallah ojo kuwatir. Ojo golek apa-apa kecuali golek ketakwaan semakin bertambah, keimanan semakin kuat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Man jalasa sakhsan sarat sifatuhu min haitsu la yadri." Barang siapa yang duduk bersama orang lain, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, maka sifat daripada orang yang sampean kumpuli akan tertular kepada sampean. Kumpul ambek wong dodolan lenga wangi. Wangi napa mboten? Ojo tuku, kumpul tok. Wis cukup takon, iki pira? Jajal. Iki pira? Jajal. Pira? Wis cukup wis. Matur suwun budal. Ngene mboten? Kumpul ambek wong dodolan buah, kumpul tok wis takono. Sampeyan lek tutuk nang Arab, Mekah Madinah, mugi-mugi digampangaken sampai Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Kalau niki nggak ada jamaah 10 tiang waktu niku. Wis bonek, wis bondo nekat. Saben ana ngati tuku-tuku mesti njaluk terbulo. Kula yakin wis pokoke kumpul ambek wong iko ya melok ngono, kumpul mbek iki ya melok iki wisan. Takon tuku buah, wis takon tok, kam hadza? Kam hadza? Jib wahid, jajal siji. Halal, tak pangan sitok. Ngale maning urip kam hadza tok kula wis. Kam hadza, jib wahid halal, khalas halal. Mangan maning wareg kula, Pak. Alhamdulillah. Gak usah tuku, kumpul ambek wong sing dodol lenga wangi, tumut wangi, dodol ambek wong dodol liwak kelothok wis sing asin-asin. Wangi napa amis? Dudu amis tok, amis. Ya, krana kumpule wong sing dodolan kaya ngoten. Nah, kumpul ambek wong nun sewu naudzubillah, kumpul ambek wong pecandu khamr, genemane nggih khamr. Kumpul ambek pecandu narkoba, genemane narkoba, mau tidak mau wisan apa jare koncoe. Walhamdulillah kula mik sampean saged kumpul niki alhamdulillah. Wis Pak, lek sing urip gak ono sing sampean gak kena dikumpuli, ojo kumpul sing urip, kumpul sing mati ya wis. Sifate tirun, istiqomahe tirun, ilmune tirun. Lek sing urip-urip ning sing gerang-gerang gak kena dikumpuli, ojo dikumpuli wis. Anggo urip ijen wis. Dek warung ngerasani wong, dek kerdu ngiloki wong. Kadang-kadang nun sewu ibu nih milih iwak tapi iki ini ndak meneng iki.
Apa urusane cangkem ambek iwak ki apa? Wong tangane milik iwak iki gak meneng, Pak. Terusan geneman. Bojone wong. Mas-masan. Hati-hati nggih. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah niki dosane luwih gedhe tinimbangane zina. Kanjeng Nabi sing dawuh. Napa nek zina isu tobat-tobate ketrima ilang dosae. Wa ma sahibul ghibah nek wong sing ghibah Allah Ta'ala boten bakal nyepuro kecuali sing sampean ghibah niki nyepuro niki. Aja mbok anggap enteng dosane wong ghibah niki. Ngrasani wong niki dosa gedhe minal kabair. Bal asyaddu minaz zina, bahkan lebih parah, lebih besar daripada perbuatan zina. Waduh, lek jenenge ngrasani wong wah. Koyo wong paling bener iku wis. Koyo wong paling entos lek wis ngrasani wong, padahal padha ndak entos. Kadung mecucu, ruriko. Nek cangkem opo iku? Wis mulai sakniki lereno, nggih Bu nggih. Sahabat Abu Bakar Siddiq niku mulai sedoi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dalu niku ngemut watu, Pak. Saking wedene geneman sing boten pantes. Hadzal ladzi awradani ilal mawarid. Ya omonganku iki lek aku ndak bener sing tak omongno bukan barang tidak mungkin, aku akan terjerumus ke dalam neraka yang paling dalam, kata beliau. Padahal ndak kira ngrasani wong sahabat Abu Bakar Siddiq saking wedine ngrasani tiyang. Wonten salah setunggal sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti peperangan. Sik enom lari nih. Durung duwe bojo, sik duwe keluarga, sik sehat awake. Akhirnya kematian daripada anak pemuda niki terdengar oleh seorang ibuke sampai tenggene ibuke bahwa wahai ibu Abyshiri, berbahagialah, ada kabar bisyarah, ada kabar gembira untuk anda. Anak semata wayang anda, anak kesayangan anda sekarang gugur di medan peperangan. Dengan riang gembira, ibu mboten susah, oleh anak mati di medan perang, tapi saya mbek Kanjeng Nabi bangga, Pak. Maka kemudian ibu niki berangkat dari medan peperangan untuk menemui anaknya. Bareng pun kepanggil putrane, falakal jannah ya bunayya, falakal jannah ya bunayya, falakal jannah. Wahai anakku, surga telah menantimu. Wahai anakku, surga telah menantimu. Diambungi anak niki dengan penuh kasih sayang. Dibuka wetenge ternyata ono watu telu sing ganjil tenggene watu niki. Wis perang fisabilillah, mati syahid di medan peperangan, katik keadaan lapar, Pak. Bisa dibayangkan betapa agungnya sahabat niki. Mati syahid belo agamane Gusti Allah. Ndek jero wetenge wonten ganjilan watu, telung watu. Saking luwene. Ibuke seneng bunga, swarga nak, swarga nak, swarga nak, swarga nak. Kepireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pole ibuke ngomong swarga, swarga, swarga. Kanjeng Nabi dawuh tenggene ibu niku wau, wahai ibu, sampean ndak kuatir anak sampean mang sadurunge mati di medan peperangan ngomong barang sing gak pantes diomong. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara tanda-tanda baiknya agama seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan pembicaraan sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Bukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak pantas dibicarakan ia tinggalkan. Min husni islamil mar'i, berarti niki tondo-tondoi islami api, dak gelem geneman sing gak pantes, tutu gak oleh. Bisa dibayangkan Pak, wong mati syahid, mati dalam keadaan lapar, Kanjeng Nabi mboten jamin, Pak. Kuatir anak sampean iki sadurunge mati, mang waktu perang ngomong barang sing ndak bener, barang sing ndak pantes diomongno. Lha terus ya apa lek ghibah? Ya apa lek ngrasani wong? Paham nggih? Mangkane dosane gedhe, minal kabair, dosa ageng. Nek wong wis ahli ngrasani tiyang, geneman tiyang, wis eman ibadahe, eman amale digrogoti. Besok di akhirat bakal diminta pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqumu ashabul madzalim,
orang-orang yang kita aniaya, orang-orang yang kita zalimi, baik dengan perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita, yang orang lain tadi itu merasa dirugikan oleh kita, menjelek-jelekkan orang lain, menfitnah orang lain, merugikan apapun yang dimiliki oleh orang lain, dijenengi zalim. Fayaqumu ashabul madzalim, mereka bangkit kelak di hari kiamat. Qad sabba irda hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha fatubba min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun. Mereka menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang ini telah mencemarkan nama baik saya. Ya Allah, orang ini telah mencaci maki saya. Ya Allah, orang ini telah mengambil hak saya, harta saya, dan orang ini pernah memukul saya tanpa salah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang tersebut, wahai bapak, pukul mereka? Tidak. Fatubba min hasanatihi, disauri toko keapiani, majlisi, sholat berjamaah, posoi, haji umroh dicipik wong liya. Hatta la tabqa lahu hasanatun, sampai keapian sitok pun ndak ono kakeken sing salah nang wong. Niki awake duwe salah sing disaurno akeh, ibarat yang enggak ada utang sing kate disauraken niki ono, terus ya apa lek gak duwe dhuwit utangi akeh, kate nyaur apa terus. Akhire kaelekane wong sing sampean salah niki besok dikaaken teng kula mbek sampean. Naudzu. Wis. Ayo tingkataken keimanan, ketakwaan, karena dengan modal niki iman dan takwa mesti selamat tiang niki, mesti bahagia. Ojo golek kelawan liyane loro niki. Oh mungkin bahagia nek ono geneman kalau mereka kaya raya, belum tentu. Kalau jabatannya tinggi, belum tentu. Kalau mereka tadi mempunyai segala-galanya, belum tentu. Tanpa didasari keimanan dan ketakwaan, wis omong kosong niku wisan. Dak mungkin bahagia. Kebahagiaan mungkin ono wong sing golek nang diskotik, dipikir nek diskotik iki ono bahagia. Dak tambah bahagia metu teko diskotik tambah ngeluh. Ono sing gawe ganja narkoba, dipikir gawe iku bahagia, belum tentu, ndak mungkin. Mak melayang Ustaz, fly. Mari gawe kon ilang melayangi tambah sumpek. Apa duit-duitku dhewe, tuku-tuku dhewe, apa urusannya mbek awakmu? Iya, saiki lek kon gak nyekel duit, ndak kate begal lek dalan kon. Aku taruhan-taruhan dhewe, judi dhewe, narkoba dhewe. Iya kon nyekel duit, gak nyekel duit, ndak kate mentung wong ndek dalan kon. Dak nono kebahagiaan kecuali ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mugi-mugi iman, ketakwaan selalu ditambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ojo nganti golek kebahagiaan tanpa kali niki, percuma, ndak mungkin nemu, Pak. Sampeyan tingali para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh. Keadaan pas-pasan, abah kula, mbah kula niki Aljad Mbah Abdullah Pajaran niki. Omahe kok kayu ndak ono plesterane, tapi anak lunga kaji kabeh. Dia mau omahe kabeh barokah. Saiki bapak durung mati njaluk bagian, endi bagianku? Lah aku durung mati nak, pokok njaluk bagian aku. Gak barokah wisan. Nggih. Napa? Ketakwaan, keimanan, yakin nang Gusti Allah, ndak tau ragu nang pawe Gusti Allah. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki dadosa nambahi keimanan dan ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati kecuali mati dalam keadaan Islam, keadaan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang lebih utama gini ku melebihi pemberian ingkang arupi Islam, iman, ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka bisa tertawa, akan tetapi hati mereka tidak bisa bahagia. Mereka bisa membeli segala-galanya, akan tetapi mereka tidak akan mampu membeli kebahagiaan. Kebahagiaan akan didapati jika kita menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirani niki ingkang saged kula aturaken, nyuwun agungipun pangapunten wonten salah lepatipun. Al-Faqir nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa athil kama qara'nahu minal qur'anil 'azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallayna wa sallamna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam هادية منا واصلة ورحمة منك نازلة بركة منك شاملة نقدم ثم ذلك إلى حضرة حبيبنا وشافينا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة تابعين العلماء العاملين والمصنفين جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنقرني وخصوصا سيدنا الفاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعي وخصوصا موت أهل الدين ودين الإسلام إلى بلدنا وخصوصا بحمد وسروان وخصوصا من فات هذه القرية وخصوصا مربي أرواحنا كل منا حضرات الشيخ محمود السريف ثم إلى روح كيمان بن كهج عبد الكريم وأصولي وفروعي وقرباتي من تم إليه ثم إلى رسيد الوالي صالحنا حاج وأصولي وفروعي وقرباتي من تم إليه ثم إلى والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات خصوصا من ذكر أسماءهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأمهات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة المغفرة إلى من ذكر أسماءهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة من حفار النيران. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسري وأسراري. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هكذا مني آخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد